Baby. Yini kanti uthatha kule nto ungibiza ngobhebe anginaso yena mina isibongo. Hayi man phuma ekudineni kwami mona yini ungibiza ngamagama esilungu amagama engane angena ubhebe mina nginawo amazinyo aphelele ngosungenza ikhehla lomlungu ngenza ikhehla lendiya manje cabanga ukuthi anginaso isibongo mina sasa ngibona konke engikwenza hayi man futhi tag man ngibona konke engikwenzayo la endlini ngikwenzela yonke into engingakwenzeli yona la endlini ngiyakwashela ngiyaklinela ngiyakuphekela ngiyageza ngiyenza yonke into manje yikho lokho yena okwenza ukuthi ungibize ngobhebe yikho lokho okwenza ukuthi ungibize ngalomsangano lo ngibiza ngawo hawu ukuthi cha ngithi mina kubona konke engikwenzayo la endlini ukukhetha lokho nje ukuthi mina ngibiza ngobhebe kona lokho kona kodwa ukubonayo uyithatha kule nto ungikhulumela ubona ingoba ubona kona kodwa kumele ngenze njani kona konke yini engakwenzeli yona ngempela la endlini kunokuthi uhambe uyongijolela ayikho vele into ongangenzeli yona ngoba nongikhulumela uyangibhadela futhi njalo sokuthi ukubonile lokho kuhle ukubali konke awukubali ayikho into engayizamanga la endlini ngiyaklinela yonke into ngize ngisule ngisho amawindi akho ngisho naye ingane zakho zihlezi ziqhaza amafinyela umina uzigezayo kodwa wena ukuboni konke lokho okwenza nje ukuhambe uyofeba uyenza yonke lento oyenzayo wawenza lento oyenzayo yini engakwenzeli yona kwaphela ngisengisho ngiyaklina ngiyapheka ngiyawasha ingane zakho ngalana yonke into ngana Macananavister hayi musungibiza phuma kumina musungibiza istop sam 66 okokuqala nje lo uyabona kwaleso stop futhi u6 ngisho nginikeza ikhofonoza eshisa ukudlula wonke amakhofonoza asemhlabeni kuyadingeka ukuthi ngithole enye ebandayo manje uzokwazi ukupholisa lo ngizokwazi ukubandisa lo msangano wakho upholiselayo ubandiselani hayi manje uyangishisa lento ucabanga ukuthi kuyangijabulisa mina ukuthi kuthiwa ngidla ikhofonoza ku6 ha ucabanga le khofonoza yakhe ku6 achievement empilweni yakho ucabanga kuyangijabulisa wangathathi yodwa leyo phoko ebandayo iyadingeka futhi naye ukuthi ngikwazi ukupholisa lo msangano wakho le khofonoza yakhe ishisa amaphenti ishisa tight ajistrina ngisakhulumi vele kudla ukubhekisela eqede same time ishisa ijeni le khofonoza yakho kodwa ngibalisela ngayo ufuna ukungitshelana utheni kini kodwa uyachitha hayi vele kufanele manje le khofonoza yakhe ishisa too much ishisa njalo kodwa anginandaba nokushisa manje kuyadingeka ukuthi ngithole enye bandayo ngizokwazi ukubandisa yona lento yakho hayi kodwa ikora lento qinise njalo hayi uyangisanganela manje uyangisanganela manje usithatha lesibinzo ungisanganela ha ngizokuyeda mina manje so kala futhi futhi man lethi mangikhuluma uyahleka yo shit ngikhofa nami ku6 stop thumbs ku19 ngisho singaku 28 kulungile man lento yakho yangishisa futhi